Cong, saya nggak bapak apa senang. Mun bedek di sana orang, abah urban pada tatangke. Saya nggak bapak renca. Keng pa beda takar namun apa entah. Sapun kendangan kita kebiasaan. Kaki ini nak biasa tedung tele tak kenal bekto. Ini sekaki kutu bisa ngatur waktu. Ini nak kaki senggaan. Ini sekaki pacakang. Saya nggak nak. Mun pucare na bapak tak karena nampas kakake. Keng mun pucare na kakek pakun siya nampas ka bapak Andre. Berdiri nak kape. Sahapan sekolah kabeh ya kemat. Cari kok ketibi. Ria sitin kakek jidul. Tak lah kancan. Setal kejeri ya. Orang yang akan mau taman ben koceng bi kakek. Gelo. Tarik dulu lakin mana dul. Tak tahu mat. Bisa tak tahu kakek cik orang saya tatangkan dul. Makin datang kemat lakin mana tak temanin main. Lakon karo aukep. Duh. Cik orang mau diitisan orang pah karo laku aukep. Cik ngak tele masak gua dul. Tina mat. Pah ngurus di noreng kakek. Dul. Saya kocak manusia rekan makhluk sosial. Kodi along kolong. Ata tangkep. Apa ker mata ben ko pengoreng. Teti cik ngelak ker petibi. Tengkana kau tu pada okor. Perkara odin ki jaga bi orang. Dia je lalu meradul. Nyaman odi along polong. Mun terote jaga abi orang. Cuk di along polong dul. Odi ketibi boy. Engkau keng pegel dul. Pelan lebar ada mitamit dah. Lah ada nak roking tarabin nih. Tak isang ngita tak ramah sekali bi reng roman. Kakek je pegel pulang Perancis kala. Aburan lakin mana? Kota aku Perancis dul. Chong, lagi jeping. Enci pak. Lu ka jual lagi, Chong. Malah itu dengkas. Njuk mi lan nemu apa itu suruh aku. Samuro orang kota temannya suruh deh ibi tang bapak. Duh ya Allah. Lan nasib abang ngempong ngamet tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dateng, Chong. Iya pak. Kakek kak. Iya lek. Keng tarap hubu kon kanca. Pas sekalian nyeper. Oh iya lah kan demak. Ada yang kesan kaji bu Dian. Oh iyalah torotin. Derem pak. Beres ya. Ya mun kabar pancaan kakek, Chong. Pak lagi remna kerap. Engkau benalin sehat. Cuk lo bodoh boy. Oh iya derem lagi nale. Terus tak laku. Alaku apa mun matura, Chong? Tina torot. Lagi nalin bingko tak ika berre. Menurusan lakon na. Korja akin jekan. Ika bayakan te bingko edina. Pulan kaki benal en narang korang taretan. Oh ya mun jala pasancan kaki pak.
Saya makai tak ada yang kok sembuh luar, tak kira bisa pergi kaki dia. Berin kakak nih, engkau akan tiada lagi nih Budian. Iya, Pak. Chong, waka ada mana datang. Kalah, beringin. Ini kok sarang kita ya. Kakek kak. Iya. Alah apa? Areng kesen kaji budin Roma kak. Enggak kerokok ya? Sekelangkong kak. Bu bile sih pak kak. Anyar depa, kayak kentara bubu kontang kanca. Sekalian nyeper. Kerong ke bapak le. Rencana bile sabel ya kak. Ya kemarin lah beli cek krokeng coba mak semak. Oh iya. Kok motor abi ini ya? Ya motor bapak kia. Kakek dinata yang kepala epar. Tapi yang keptaretan. Ya bi bapak kakek dinata yang kepala mentok. Tapi anak foto. Ben boleh le. Kakek dina ke buya genteng. Engkau ben binin dia seteretan kan kerowok dua. Jadi dak bude mun beda apa-apaan mayu kerep ya. Iya kak. Sirut odin lakun pakun lakona cuma ngakan ben tedung tak beur kala ben pele tatangke tak ngerti aki kala kona mattoa. Kak. Bayi sing akan ah. Alanduk teh. Iya Chong. Ala ku apa boleh. Cek lah reng tani. Encan laki lek mana bodo dina. Miki keluar tibi kakek kesabut teh. Jalan anak udah setia Chong. Tak pati cakang ala korok sabe. Lebur ala korok kantoran. Keng dem kaki Chong. Antara kakak kejitan di parlo. Keng andi perlu apa Chong? Ya sebelum mangkok saporan na teh. Setia, rame rasana orang tentang mantona kakek teh. Kebanyakan orang ngocak, mantona kakek ya kurang tepak kulina. Makin kok benih ke ngabai teh. Engkau tibi, mulai lek mana ria lake. Engkau tak tahu karoban laki lek mana ria. Mangkantang kenangan laro pengkirai embung. Jadi nata apa Chong? Aji ya kuna nata tangke. Mun berde sekurang tepak, bentuk pa enga. Tina bingko ya tegur deki. Mali aba urban berde tangke. Iya teh, engkau kerokeng di serga darman.
Saben darman dateng dari cebet karo ke ngalik en siapa toro kangko, soro ke balong polong benoreng. Cek keng lah dari nak kanan ki ya cong. Mun ko tak ngeber polan citandi pang kebayan. Keng pas tak keluar sekali je lo. Deki tegor pas keker kekeleron. Nah. Repot lah kata teh. Ye pada remak pole, belai bi kakek. Makai dak iya kakek hanya mareng tuan nah. Iya cong. Jadi nang kok ki lanjut ya. Iya cong. Ngeta ya. Iya. Cong, lagi jeping. Engki Pak. Ya den nah. Mari ngakan ya. Lastare Pak. Oh iya cong. Sambil main kepada tetangga. Abaun. Pak berenca. Malai kaki kenal bi orang. Engki Pak. Mun engkau tak ada saya keberak dari kaki cong. Engkau keng niser. Nggak bisa kaki corak bingung. Orang tak ada berenang. Yelah desa. Lek, Iya kak. kaki neser kan kok ya. Ya niser kak, harap matanya ngaji ya. Engkau todus lek ke bapak. Tuduh sarap apa kak? Ya pulan kok pengangguran. Tang laku karo au kepe kamar. Ya tina lah kak, cek bapak tak ngebere. Saya penting kok ben kakek ya lah apa teh. Mun kaki mulai norong kok dengan malai. Kurang-kurang taretan ya dina kak. Mau pas engkau ibu mulai, pas apa saja ke bapak ya dina. Kan beda Kak Darman. Kak Darman laki kak. Akun kala paratin kak taretan bini dalam aja gereng sepo. Engkau tak bisa di dina, dek dina benitang alam. Mayu kaki norong kok mulai. Mun abon tak hak, engkau laki nak kaki lek. Engkau sandi hat nih bekaki kau di idim aboi. Kaki kan lah yakin singa mulai binin nih cong. Engki Pak. Pola mun bede compok bulu pas metu karenaan. Munas dina kaki ban binin na bingko terai kebiak hente dina. Pola nengko larang korang anak. Cuma pala pengeterona kakeng, engko tak bisa lang-lang. Artena, engko abdi kebebasan katang na potong, madanya reng keciperna odi. Ya bili cempere dina, mayu na nengi dina. Misalnya cempere luar, ya tak ada apa nguli luar. Engki Pak. Bila rencana sige bang mulai cong? Hari Jumat, itu Pak Aki nak angkat terbian Pak. Mi beki bi kaki Pak. Ide orang misalang langang ko cong. Cila pengataro na lakin na. Kalerong ko mo na lang. Beni ide iya Pak. Arya keng la obe dari perempuan si ada. Cek mun laki na mana ji ya siap neneng dina. Kapan setia ya obe. Kurang apa sih ruje mungkin beda dina Pak. Cek orang kebutuhan depor sampai ke kok rokon bingko etangku. Saya pentang kok karo situ. Matoro akake. Ini pas kapan setia tek ning taro. Allah tina cong. Engkau tahu saja ga. Engkau sehat. Keng la tak sudah kakian di engkau ben mana Pak. Kurang bisa arabet kareng tua. Allah tina cong ucap dia na. Kaki benal na cokop mampunga ka engkau.
Iya ada ya pak. Ken setiang kok tojo ematura. Engko amulana usaha nih kayak ni an. Mun tak ada ya kaki tak ada cara apa deh pak. Iya mun kuas ini tak pati tero kaki odi luar na. Magi ko candi hasil. Apa na boleh kinda sa koni hasil na. Magi pas mulai mi ko lepese sasak. Tak pati sampurna tangga bungaan. Engko lebih bunga kakek odi idin na. Cong, Apa pak? ya tojo. Dari dimba be, pas tadi mulai sangat. Dari luar pak, entar kaca-kaca. Aku cek pas buru libur amain. Telehen seharian cong. Tani serebi ini na. Sabi nyari hasil boleh. Ini mah tanggung jawab kaki itu tireng laki. Mangka pas alaku apa pak cek Dina Madura pak? Benih Malaysia. Ya kaki apa kelebihan na cong. Karo bisa tedu. Kapan lapar cekeng. Mita latinin kabini na. Pamat to pikir na. Cong. Tuh. Cik mak pas kipakun boleh na siya. Kung pas eroman matuan aku lengah dia. Tak abe si tong. Meringatkan kak. Mari lah lek. Lek. Ya toh jurang. Berapa kak? Engkau bingung lek. Pas alaku apa? Sesekiranya hasil. Kaki mi pas bingung lah kok kak. Saya dina bapak tadi. Tak pun to bapak koi. Maki tak padang hasil PC. Paling ngenje. Apun to maringan kata nina bapak. Lek, engkau terlalu muka usaha. Kayak engkau butuh modal. Ini mau modal di dimma kak. Kok ben kaki tak niku PC sekali. Pola ada iya lek. Kaki kan sekarang cuma uang duan ben kak darman. Pas tenak kaki bi bapak itu manis sangkulan. Mayu atanya. Deki mun bede pas jual ke bayi modal. Pasti pak kuat kak. Saya tanya aja ya ke bapak. Lek, bapak pernah ngocak, mun butuh apa suruh ngebele. Engkau yakin bapak aku dukung lek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki cong. Benci pak. Ini pastain main sekali nih. Apa tuh kero? Tak sempat kak. Deremang barisan kapi di saya. Alhamdulillah saya satu aja pak. Kaki dia remah pak. Meringatkan ya. Maren lang. Bibiin sa tanah dina. Oh iya cong. Kan beda apa mi acara di parno. Sani pak. Bule sarang nek bini terus amul anak usaha. Cuma bule bingung tak kuduan modal. Usaha apa cong? Muka dasar pak. Elu marin tanya kak Darman na cong. Olah beda. Ampun pak. Bule sarang nek bini. Bule. Kan beda apa nih? Anu pak. Engkau dena ben kakak ria teruatannya tuh mana sangkolan. Pola kening kebay modal di kakak. Mi tela cula sangkolan nih. Emang butuh berempa modal lah. Kagak lek. Iya kak.
Beda apa, Pak? Anu cong, alen ya benda kena teromu ke usaha ku. Kentan di modal. Jadi dia kenta tanya tuman sangkolan. Letak aru karwano. Cereng bapak ki sehat datanya sanggul. Allah tina tak apa cong. Engkau keng pegel, Pak. Muni ngak kate kena alek ben laken jasa tina kake biti bioni dina. Kurang apa lagi mana juga dina, Pak. Cereng kebutuhan dapur sampai kakok rokon bingko tanggung. Sepatoro engkau karo situ. Matoro akake. Pulah engkau orang-orang taretang. Titipah keng posangi legen. Alen tengali raurjuk. Tanda kerene taretang. Kapan lah setia nyatanya sanggolan. Midik ke. Cereng bapak ki pada bodoh. Allah cong. Kakek le. Cek sangan doi kerene taretan besapun na. Apa sebeda dina ria bingko itu aki kakak kapi. Mun seti tak parana. Sambina lagi na jiking tak totodus ya. Cereng ke laki nyatanya sangkol lereng bini. Engkau saporan na pak. Kok tak pernah ngatela Kak Darman kikir ngak ki puru ruwa ka engkau pak. Engkau sadar, engkau kalero. Allah cek bedain nak. Kakaan ruwa pada mare-mare. Iya kakeng, laken jeping. Kakek orang laki si keparcajain, abimbing tangan nak bini. Jadi cek ngajarin tingkah si kurang patut ke bini nak. Beli kakek beri contoh si bagus. Orang laki iya kudu para aja tanggung jawab bang.